Time to take flight and win big with Aviatrix. Stand a chance to win your share of 155,000 Rand in the Ultimate Sky High tournament. Until 30th May 2025, it's all about flying smart and scoring daily. Here's how to apply. Place at least one bet with your customized plane in the last 24 hours. And if you've already claimed a reward, no problem. If you've had one active, you are in Parati Inside. Use promo code SCHEME, SKEEM, and get airborne now. Link has been pinned in the comment section. Take off and claim your share. 18 plus only. T's and C's apply. Ngaleso sikhathi kuphela scheme ungakhohlwa angisabhloma edladlini sengidla kulinye isonto bathi kuse Grace Bible Church lapha eKagiso lelo sonto leli scheme ngalimosha ngalichacha ngalivithiza flop man la kune bad company khona uzongithola la ya ngida ngachita mababhanki igela ngida yazwisisa empilo le akuseyami kusho ukuthi I was trying to be someone ongasiwi kuri neki batlo ba motho ke sinyela ujontshozwa noNkulunkulu mfana mankaka nyawabheka la masimba la ngigogoggo ayikaphumi le mali ayikaphumi ngicina senyapeta nokupeta lapha eneselini angifikele emabhozini phela lapha bokuyizo straight lapha bokuyizo straight kusho ukuthi manje lapha na abalethani ngithuke ngiyachuluka la ngikhona bara waqede toilet ngale mali ayikaphumi mina sengigive upile ngithi shawo umhodi ugrindile sokwakakana into engicabangayo mina ngawuza leso sikhathi ya izona yeah ngijabule what was that one thing ebe collapse isystem yazi umuntu makasemapenini ne noma umvakashela lapha esibhedlela bekashaya izinto izinto la kaloku athi thank you, Ningizimu Africa Namapetolo. Thank you, South Africa. Greetings, heavenly greetings. I hope this finds you well and in good spirits. Segufike leso skhathi ngesingamla bathi it's about that time where we are going to unpack issues of life and more. Ngiyabonga because I always emphasize to thank you gives room for more. So I would like to thank each and every one of you guys. 225K in counting. I really am humbled and you don't know how excited I am. Whenever I have a guest with me in studio, ngihlale overwhelmed with joy. So I hope uNkulunkulu sanenza kahle la nikhona khona. Don't forget also to like and subscribe so that the community ikhule. Nani ningapredict ukuthi 1 million ngicabanga ukuthi siyombamba masifika kuphi kuyobe kukunini. Kuyamwethu Josepha Murailani Mhlompeyi wena nkari utsuba mobu ngathi ubhema umhlabathi wayamehla brown awemehla bovu mfana andayazi amehlo ami yazi abanye abantu especially in size zithi amehlo amagreen amahle mangihlana namajita bathi amehlo amayathuza kusho ukuthi sole ngibheki out ngibheke straight emehlweni uzozwa le outline asengitshela ukuthi enhle ngibheka snacks elaka ngibhekanga snacks it's the way I am insize ngamagama zithanda into ezinacks insize athanda into ezinacks uzomuza athini ukensel eye contact ufaka ama eye contact mahle kanjani ayizwisisi donyana izinjalo yayibona. Let's talk about the makeup abuya la mehlo lawa kahle la memehlo lawa la ke ngizalwe vele nginawo vele mina ayizwisisa mina ngizalelwa eKagiso mina nguye eKagiso mina so by birth vele ngizalwa kanje hayi ukuthi maybe I change along the way akusizono into zenzile akusizona next kanjani chairman but truly speaking I was kusho it's the way God angifte ngakhona izwisisa that's way that's how I was gifted izwisisa ngizalwe kanjalo is it okay because ezinye izinto ngikhona ukuzibonela by far maybe inhlanhla yami leyo awusipho ukuzalwa kwakho ke Josepha ukuthi uzalwe laphi uzalwa ubani okay itime alibuya lapha emlapho uledi libuye naledi so bayebashada
babhayidladla eProtea Glen. Yeah. So when time goes, sachifta la Petlen, si family sa Blome Kagiso. That's right. And then time labuyela as family matters. Time labuyela laphana eProtea Glen. So ukhuleni kwami kusho ukuthi this year bengibloma ne-old lady ngama holidays ngeGlen yovakashela time. Then next year ngibloma ne-time igela mazwala ngiyobloma nobani ngiyobloma ne-old lady. Yeah, that's how ukuthi bengiphila ngakhona. Otherwise mina ngikhule eGrand time ayilo beli ngiphethe kahle ayizwisisa throughout my journey. And eventually like ngiyam disappointed because into lezi bekafuna ukuthi ngiz achieve le support lebekangaya yona I couldn't live to the extent lebekayifuna ayizwisisa. Yazi mfethu impilo yaseKasi njani ngoba vele mina ngumuntu waseKasi mina kahle kahle. Mina ngumsuthu isiZulu ngisifunde eKasi. Yayizwisisa mina ngisifunde eKasi isiZulu. So yazi impilo yaseKasi njani uthanda izinto ayizwisise. Yazi impilo yaseKasi njani ngeSpitori City kunedumani kunabantu abadumile ayizwisise. Ya ngabala ukuthi siyazi mawumbuza ukuthi lo muntu lodume ngani bazokutshela lo wenza so mawuthi yabheka sinini yazi thina siqale ngokugembula via gambling corruption iqale la via gambling yazi gambling sese upgrade manje kusasa sesipayment sa yayizwisisa sengiya drop out escale phela mina ngicela ukudrop out escale ku grade 6 nga drop out escale and edladla imbibe yongacavi. So only to find out mabathi ngidrop out angisayina sesicela so ngahlala boma 1 year yonke. Manje already thiza wangizamela iplani la ngizamela iplani khona sicina sinyogeleza lapha kwenye Catholic school eKagiso bathi kuse John Martin. Ngageleza lapha ne John Martin from John Martin ngavaya kulanya kuphi elitari khona ngiyoqhubeka and before ngiye elitari futhi John Martin azange ngicede ngidrop out V. Izwisisa ngidrop out V and wazi ke semase ngicede ukudrop out phela already lami uthiza nalo lapha emletsana. So ukudropeni kwami out escale kwenzakala ukuthini mangilongihlele eKasi amajita mabafuna phela wazi ukubhalwa ama exam yazi phela sekushawa ama house party amajita bafuna iground lapha kimi yimi ngiphethe iground phela mina ngigelezi igela zonke sesiphelela lapha kwami abaseceda ukubhala before babhala baqala lapha kimi and mina ngiphethele engcondo ukuthi nyaba invite nyaba welcome but the main thing mina ngibasha amafoni and into bengiyenza vele ngithatha ifoni ngishaya ifoni maqeda ngibeke trapdoor ngiphethe iskey akekho umuntu ukuthi ophumayo akekho umuntu ongena ngangamvuleli ngitshela skimi ngithi there was this other time like besekudumile lapha eKagiso bayazi ukuthi siyakumtela vandag ngiphethe abantwana base RHS ngiphethe abantwana base Princess kusho ukuthi ngiphethe imsupatsila ngiphethe wena mafaisa wena Tanview baqwele lapha kimi plus ngithi ikhona adlala ayizwisisi ene kunalinye ilanga sashayeng iphantshi kusho ukuthi leyo punch leyo masiqeda ukushaya kwaba nontombazana la kwaphuzela indlala yena lo mntwana lo walokho kulokheni kwakhe lo mntwana lona amajita abasafuna ukuvana nabangani bakhe basamfuna bafuna ukumshiya kimi sebathi bangishasha bathi nemfethu yalizwena yenzani thatha lo mntwana udlele yena amanje ngiyabona ukuthi labafana laba bafuna ukufaka mina esikelemini musi ngithi hayi la ngivumi mina ara wasomdropa la manje already lazokala phela mazithi 3 o'clock bengazi ukuthi sonke kumele siphume kube kulokuthi nakwenzakala nga next already mali ingene uzothola imethe yakhe ishile ama happy bubbly uyayizwisisa ama class wakhe aphukile this other time umakhelwani makazobona labantu laba baphuma bonke ejardini plus khona adladla emzini like bacwela istrata la kulo mama lo wase next door wamangala na ku 10 o'clock lo muntu uyikhona kanjani nje ngikutshela ukuthi mawusangena kwasa kitchen kugcwele sitting room kugcwele dining room kugcwele camera lama ngisasho nokusho bathroom kugcwele camera sister lami kugcwele and like mina I didn't have a problem like bengizibona ngise channelini right until vele kwenzakala ukuthini leyo mpilo leyo it had to be cut ngokuthi bekumele ngibuyele esigelo ayizwisisa kula ngiyakhona ngiyogeleza kuphi ngiyogeleza lapha eJabulani elitari ngithongiphazamisa kancane abantu bahlala bane interest yokwazi ukuthi what was that one thing ebe collapsisa isystem because always uyesigele what it drop out and then you tried something else what it drop out. What was that one thing? I'm sure manje so ukhulile so that educate abantwana abancane ukuthi masamba ngalendlela siphelela la ukhona or la uye khona wena ngoba istory sakho si deep.
But what was that one thing? Into vele bengenza ukuthi ngidrop out. Yabona sometimes mina ithi ngibekele yona scheme yabona. Yeah. Bengiphila impilo le akuseyami. Kusho ukuthi I was trying to be someone ongasiwi. Kore ne ke batlo ba motho ke senyena. Wa itlisisa and ke santsane ke le ntwana. Kore ke batlo prove a point mare batho ba ke batlong ba provela point a ke ba tsebe mara ke batlo no bona o funa prove point mara wazi ukuthi provela bani point mara wena ngaleso sikhathi like ke batlo batlatsa bo mani mfethu like like qalisela bo bani mfethu but ile mpilo lebe ngiphila kusho ukuthi akunala ngangitholi khona la kune bad company khona uzongithola la ya ngida machita mababhanki igela ngida yazwisisa and ungakhohlwa mina vele ngikhule ebutep ithama lami lingenzela yonke into ngikhule ngu-cheese boy mina kahle so wazi ukuthi noma ngasuthi cheese boy ngoba ngingacabana nethama lami va ibehavior yami yazwisisa ugcina sengayenzani sekaphuma kimi uphumeni phela my relationship nethama lami it ended in 2006. So when my relationship with my father ended ngaleso sikhathi wazi ke mina bengisula ke ngaleso sikhathi yazi thama lami lingenzela yonke into phela ngu-cheese boy ngiyazikapa kwafika to le point ukuthi makaqeda ungidisown phela wazi olela mali zingeni uyangimosha and then akafuni ukungimosha ufuna ukungakha kahle so kwenzakala ukuthi yazi ukuthi le mpahla engishaya seziyaphela manje pheleni kwale mpahla lezi bengishaya kwafika ipoint ukuthi laba kade ngicoko kundlula bona sekukhona bagqoka bona manje sokuyipressure nakimi and then angifuni ukuaccept ukuthi yazini lempilo lebe ngiyiphila iphelile because of ama actions wami but still ngisafuna ukuyimaintaina leyo mpilo mara angazi kanjani ayizwisisa kusho ukuthi kula ngiphuma khona endleleni like ngifuna ukufitha in everywhere that iyaphila scheme like uthola umuntu 2 minutes ulast nini ulast it's because sometimes ufuna ukufita ini sometimes it's not about ukufita ini labona le ndaba bathi it's a peer pressure. I mean I don't believe in peer pressure ayizwisisa yabona futhi masocala ukwazi ukucabanga ama choices uyawayenza akunamuntu okufosa ukuthi wenza ama wrong decisions thina ngokwethu ithi esiwayenzayo ayizwisisa so yiyo into bengenza vele ukuthi ngicollapse ngidrop out ugcinise ngisithola ngisescale view ayizwisisa noma sengifika lapha enelitari lapha bengisitshela ukuthi azini ngizogeleza kahle like nongizimisele ngiyoceda umatric wami and I'm going to achieve my goals ayisana akanti ngifikele emabhozini angifikele emabhozini phela lapha bokuyizo straight lapha bokuyizo straight kusho ukuthi manje lapha mangifika lapha enelitari like lento le bengibone yizo ubona live ngibona live manje and manje I want to be part of that cast as well yabona manje lempino lebephilwa lapha yana ngifuna and mina bengisitshele ngokuyiphila ngivaya gambling ukubhema insangu wazi enough kanti mina ngazi phela mina mangifike elitari ngifike leza semletsana and lezi zasemletsana besigelezisa uledlami so zona yizo futhi engiyenzanga kune outside bathi picture may soul rest in peace uyayibona ile outlayer ngafikela kuyo yathi mayiloko scroll ifone yami yabona uledlami lathi ndoda uledlakho uledla kubeli sifundisa so mara wangithatha wangintroduce emajideni kanti wonke la majida labo yagelezisa uledlami nalabo thikini labo abathi wena ndoda wasenkambini wena you belong here kunesinye isihlahla besithanda ukubloma ukuthi bathi kuse Timberland besiboma i30 ngaleso sikhathi kule 30 leyo ngamangala the other day it was on a Thursday mangikhumbula kahle si12 laba abanye baye kuphi abathi ndoda istory Jozi so mina mabathi istory Jozi phela mina wazi ngibuye kahiso mina usase blank ngisase blank mabathi istory Jozi angazi ukuthi basho ukuthini bakhuluma ngani basho ukuthini yabona and amawuthi abheka amadoda bavula inhliziyo ukuthi amajita azobuya bethu nenkomisha ayizwisisa manje mina like angikhola mina phela mina ngisaphethe lengcondo ukuthi ngu-cheese boy and angisi ngu-cheese boy mara ngisayiphethe lengcondo le kusho ukuthi kunenye impilo noma isephelile kuwephuwe engqondweni usafuna ukuyiphila so kwafika to that point mase kwenzakalani story Jozi Friday amajita nabasebayangena escale ke kushawa ama painted kushawa ifazo ezigrey kushawa ama navigate hlanya bo cherry hlanya amajita baselwa ziphi lezi ezasezola nazesejabulani zahlanya ke zabona ukuthi intwana zasemletsana okay naziyenzile indaba yazo yayizwisisa khona sengibona kusho mabathi story Jozi basho ukuthi mawuthabheka amajita naba bashaya ama-chain ngapha bashaya ama-925 abanye bashaya amagolide ama-9 current yayizwisisa
Angiyayibona manje le ndaba lokusho ukuthi manje icala kuphi futhi yakuphi. Kumnandi. Kunenye nje bathi umjoga. Diploma lapha eMletsana shanga umkhukhu omncane. Mayisingena labathi it's a tax mansion. Khala uTupac ngaleso sikhathi. Khanya ukizwa it's a tax mansion umkhukhu. Mawuthi abheka isitoko masonke ngena abantwana basejabulani ngena abantwana basembe. Mabangena labantwana laba and wazi babasela amajita. Kudliwa ama stairs, kudliwa yonke into. Igebe nginazo ziyangena. Ugcokweni. Shawa ama ACs ngaleso sikhathi. Bazi wazi ukuthi le mpahla lesi sithola kuphi zitholakala emasababhini. Ya i evidence ukuthi avele ngibuye esababhini uphethe laptop qwele lapha. So manitshontsha ikipa zamabhokobhoko niyazigcoka manifika ngale gasi. I-proof yokuthi uyatshontsha wena. Vele ukuthi uyosha umthende. So ku 5 o'clock angaye esikele sengizwa umnandi wamayenesi uyayizi lempilo. Shawa amamelo hood lapha abantwana isitoko kumnandi. Mele ngiyekahiso mina. Oledli ngimele. Alazi ukuthi ukwenzakalani. Umnandi nje mase ngivala lapha nomjoga afere alebo kwisoja lami till namanje kusase soja lami. Ayazi angayi mfethu ubamba uzoncenga mfethu uma 3 clip. Angayi 3 clip ngaleso sikhathi asengiyavanga bashiya banjalo. Ayi mangise taxini ngiyakuphi ngiyekazi ngiyazibale ngithi mele ngenze iplan ngizohlala ngayi. Mele ngibuye ngizohlala enaleli ngibe eduze nezinja zami. Phela it's 2010 ngaleso sikhathi. Ziyaduma kumnandi. Gcina ngishela omnye umntwana lo mntwana lo niyabuza ehleki udume ngani. Abangani bathi bamtshela ukuthi lo muntu lo eBrakenar and mina ngaleso sikhathi I'm not even a Brakenar. Uvana ama Brakenar. Ngivana ama Brakenar. Lo mntwana lo ngicoma kanje usitshela ukuthi ngiBrakenar. And ama Brakenar ayaphanda. Kusasa mele ngivuke nami ngiyophanda and vele yabona ukuthi manje ngitshela ngithi first day yami ngiya lapha eJozi. Bengivana uThebe, ngivane ngintwana bathi uBroken. First time lami ngeJozi. Masifika lapha uThebe uyangifaka lapha eBinoni. Mara sakwelinye side bathi eNorth Mid. Sakulelo side lelo lapha eNorth Mid masifika lapha eNorth Mid asabhampa. And masesiceda ukubhampa man kulenye side man saya kulo futhi bathile Kasilili. Man ngizoyikhumbula eBinoni kohlwele Kasilili sagcina siya kulelo Kasilelo. Thunywa mina manje. Bathi nyokokota. Phela wazi ledladla leli lisekhoneni. Ikhona dlala libhekane negarage. Sifika lapha ngena mina kumele kuyonokha mina. Ngene lapha ngishaya kusho ukuthi ledladla leli alinabonda alinanex usho mawuvela ungena nje uhlangana nomnyango uhlangana ne-double garage uhlangana nebonda nayi swimming pool ngayi. Ngishaya intercom ngithi madoda kunabantu. Bathamba uyiphinda futhi and mawuyiphinda futhi singena ngokujumpa thina. Ayi ngiphinde ngizwa amajita sebawela kudu senyangena mina angitshela lapha naskimi igwaba abalenzani ngithukile ngazi ngenzeni uThebe nawo la yasi rounda ledladla lela ulirounda kanje ledladla lelana uThebe makadonsi iphilo. Ayi ngimangala sengithi baba amadoda wasekho phambi kwami ngoba mina bese ngibheke kuphi kwelinye ikamera. But from outside mangijikisa ubusa amadoda wasekho sengizwa intwela ngaphandle mina ngithi sebangenile manje ngizwa inkwela sengiyajumpa nami ukhambani awuThebe nangiyangitshela athi uBroken athi ubona umakhelwana aphethe ifoni afonela umuntu and there was no such uBroken bekuyigwala usho ukuthi umuntu ofana nami ucheese boy mara egcineni ufuna ukuprove ipoint ukuthi iBrakenar ayizwisisa ama 925 yazibhayela ama navigate uyashayela ngithola mara yena kusho ukuthi bekathukile. Sesiyabhampa sesiyabu angitshela ngithi scheme ledladla lele sesalibuyela lona lele lisekhoneni masifike eKasi ke siyaringa namajita kunabanye abashaya eHebs kusho ukuthi iHebs yazivelela ukuthi nebudonse ngewindow ukuthatha iwashing line bashaya eHebs amadoda nje thina sipampile manje yazenzani igazi lami lashisa manje phela sa approach ama World Cup lashisa igazi manje lashisa kabuhlungu ufuna ukumosha. Sengizithola via sengilapha neBinoni manje ke bheka ngihamba nobani. Ngiphethe umjoka ngiphethe noThebe. And leso scheme leso sihlukanisa kuphi eGardweni. Ngikutshela ukuthi there was this lelo langa lelo. Sahlangana kusho ukuthi zithi sagibela kuphi eKwezi. Sagibela eKwezi iGaro sihlangana nesinye isitimela kuphi eNhlanzana. Abheka sesikhuphuka sonke spy and ezasesikela. Mawuthi abheka imlitsani crew. Sesiyahlukanisa okay wena uzovana ubani wena uzovana ubani umjoka athi mina ngizovana nabo bebengibiza Pasonic bathi angizovana nabo Pasonic. Hayi nami ngikhuthele phela manje ngiyabona ukuthi konje umjoga uBlackman akunakuthi angayejoza angabuyi na next man emacala mfethu sicala yazi ne conversation yethu eGarweni
sikhuluma ngokumosha abazali bakhona lapha kusho ukuthi another way sikhayisana ngakhona nawe uyacacela ukuthi anhle la siyangena shama overall ngaleso sikhathi hayi suke emabhozini ngitshela mase sifika hayi scheme saqala ngalo lelo dladla lelo athi intercom ngitshela le dladla lelo lishange iDT masalingena nalo iDT yakhona trespass alishaya umjoka le window lethi wakalakala mari liphulekele ngaphakathi via uye wadonsa iphilo le strategy lesuthebe bakafuna ukushaya before khona umjoka ashaya yeah phukela ngaphakathi le window leli phela wazi ukuthi ama sensors awekho ekamreni akuphi from a passage to dining room via kitchen sekuyacrawlwa manje yazwisisa le kamera leli engimina ngizongena kulo mina thokolakala ukuthini ama laptop ama Blackberry yazwisisa umjoka makazongena kwenye ikamera i-main bedroom scheme athola 11,000 phakathi kwemanki i-digital camera ngayi yazwisisa uthebe ukuphi usafuna ukudonsana nama-amp yazwisisa kuphi e-dining room into akhohlwe yilezi zinto lezi ngoba yizo zogcina zizenzani zisibhayizisa nayi inkomishi ngapha kutholakala ne-jewelry ngayi yazwisisa uthole phela ngitshela ngithi ngaleso sikhathi kutholakala nama-Motorola and wazi-ke ngaleso sikhathi i-Motorola beseyiphumile efashionini marimasha lama-Motorola from the box ngitshela ukuthi mase sesilashe yonke into siyifake esikhwameni sibeka phezu kwebona sithi trespass siyaphuma ngitshela lezi ezase-garage ezase-engines sibhekile mina ngiyasho ukuthi azopimpa lezi zopimpa la siyaboshwa iqoba balethani ngithuke ngiyachuluka la ngikhona bheka sithole bathini sithole icap asinamali siphethe igadget siphethe inyuku le umjoka phela le mali le 11,000 layitholile akakayivezi phela mina ngazi singanamali yazwisisa uzoyiveza masifika phambili mele sibhadala udrive asivule ngengezwe vele ukukhala bo hello moto angathi ukuthi sesisukile simgase simgayona yazwisisa simgayona le Motorola lena kusho ukuthi lama Motorola mari bongasi V360 sonke ohluba mari bokwama V something simgayona siyamtshela you've got a very good memory lo muntu akakhohlwa sina akakhohlwa ama dates carry on brother yazi izinto skimi ukutshela yabona ivar ngeke ulikhohlwa ivar ngeke ulikhohlwa yamanga nje ukuthi uyawakhohlwa qhubeka ngitshela ngaleso sikhathi mase sifika lapha yana ke sigalo driver lona ifone simtshele ukuthi sifuna ukuthi asibeke ama-taxi naseJozi udriver simgale ifone lena umZulu athi nganibeke eJozi simgaya enye ifone simgane iBlackberry 1 akutshela ukuthi mase sehla lapha neJozi nithi scheme le 11,000 le ayikavini ukuvela qaliswa lama jewelry cala yayithola thengiswa lama gadget la sanamanye ama gadget yazwisisa state ukuthengisa lezi zinto lezi siyangena unangaki leso sikhathi 2010 ngina 18 enebheka ngisha grade bani ngisha grade 10 phela mina ngaleso sikhathi kube ngishaw matric vama drop out wami so itlaba ke ngaleso sikhathi leso gcina sokwenzakalani sithenga ama Navigare inhliziyo ejabulile ngishaya Navigare yazwisisa shabule dladla leli into zamabhokobhoka sizitholanga shab zona yabo mateki intonyana ezinjalo phela lapha kuye kwaba eRussia ngitshela phela i2 o'clock ushase seJozi 11,000 ivela kanjani mase nifika eriding 11,000 ukuthi siphethe inyuku 11,000 ivela kanje mase sifika lapha kumjoka bekwa yonke into indaba lamando like kunezinye igebengu ziloyal yayithola lamaloni ngobuloyal bakhe ayichiphi le mali lathi na 11 leyo thebe futhi yamjutho ukuthi emfethu asihlombe sithu sekubhasoni kene mina ngaphandle ngaleso sikhathi umjokho ngitshela after 2 days vele athi abheka amacala siyenze lento leyo intwana yami le sengiyabizwa ibekwa phansi naloba lengihlanya sengihlanya ngiyi1 amaklipa ama 20 rand siyahlomba lapha yana isitoko siyeza phela basibonile masehla itaxi yazwisisa insiza leso insiza sithathe 3,000 yazwisisa le 2,000 le yeso iphuza yeso eso maintain labantwana laba ngayo vela lesitoko lesi sasejabulani ke zenzani zibasela intwana zasejabulani ukuthi anina ntshayiva kancane bana zesemletsani izimoshini no queen wami usendleleni ke lo ngcomile aski ngitshela manje yazi ukhala yiphi ingoma let's turn this house to a happy home la ka Tupac ayabasela ke ngaleso sikhathi
yabaselo yasho uthupha ukuthi let's turn this house to a happy home. Yazi kunalazo ukuthi happy home, let's turn this house to a happy home. Yakusho ukuthi kumnandi, kusho ukuthi ngiyayifila nami that thing, kusho ukuthi Niyangikawuza leso sikhathi. ya izolo. Yeah. Ngijabule ngijabule kusho ukuthi manje noma ngiyesigela ngenye confidence kusho manje sokuyazi ukuthi enhlek nasi istrike esinye. Let me ask you a question. Now, i-adrenaline ngiyabona was pumping, i-energy on high level. So, abantu ukuze babe on steroids, kuthiwe abantu bayahlanya, the feeling eyentwana encane eyenza izinto ezirong bese iyaphumelela. Ngifuna ukuthi nje aku-explainela umuntu osedladleni ukuthi what was the feeling like? Because to me, ngibona ngathi when you were on cloud 9. Ya bengise cloud 9 lapha yana. Angithi manje iskimi thukutshela ezinye izinto zimnandi angithi asazi ukuthi ama after effects wakhona yini. Yeah. Like siyana ubumnandi. Phela nalapha elitari ngicina sengidropa out. Yayizwisisa. Mina ngiyangalento phela sengazwa igebengu. Yeah. Ngitshela ngegebengu ezitop. Sengazwa manje ukuthini senyaziwa. Ngazwa intwana zasezola. Ngazwa intwana zasejabulani. Ngazwa intwana zasemletsani kusho ukuthi phela lempilo lengiyiphilayo yonke lapha eSoweto ekahliswa bayazi. Mara ngihlale ekahliswa, mara lempilo engiyiphilayo eSoweto abantu abayazi. Yazwa amajita wama seSoweto. Oledi lami uye bekayazi mara fere yena zanga abe nalendlela kungi-approach. Yazwisisa mara bekayibona. So to cut the story short ngoba yazi itori azipheli. Yeah. Kwenzakala ukuthi ni saziphinda futhi saye eJozi. Amajita wasala. Yayizwisisa. Kusala umjoka, kusala naye uThebe. Yayizwisisa amajita mabaceda ukusala kusala nabanye. Kusho ukuthi ischeme sesiyafu. Yeah. Basala edladleni basala eJozi. Bayaboshwa. Bayaboshwa. Ngifuna ukuthi bethi yeah bayaboshwa. Yayizwisisa. Yeah so for kuyibeka ngenye indlela bayaboshwa. Yeah. And then at the end of the day ukuboshweni kwabo phela wazi ukuthi escheming set kunabanye kade ngasama brakenary mabala bebephila nathi. Maspopa nabo bebepopa. Yeah. Maspampa nabo bebepampa. Noma siye eJozi bebevula inhliziyo. Uyayithola kusho ukuthi bebazi ukuthi yonke into esidlayo namajita share nabo. So share nabo. Masibamnani nabo baba mnani. So amajita ayasala bayaboshwa baphuma ngamabheli. Phela amajita mabaceda ukuboshwa ngicina se nyasa step. Uyazi omunye seka scheme ikhothani kusho ukuthi ischeme sesiyabhidlika manje. Angisazi ukuthi manje ngidome nabo bani nazi ezasezola angisazi ukuthi ngidome nalezi edla abantwana angisazi ngidome nalezi esijiva sengiconfused futhi. Mara ngiyabambele la ithe mazibuya ngamabheli izinja zami next week futhi ngavana enye bathi uBaron naye eyaorla fere. Ngitshela ngithi before ngiva noBaron izola bomjoka baye baziphinda. Bangena ngebhathu this time. Kwasala oyi1. Yena noThebe babaleka. Yayizwisisa. Mina noBaron Masiya ngithi singakayenzi next. Mive nabo khadeni nanibuya kuphi? And obviously sisebhinoni mina ngifuna ukushazi mawusendaweni etheni mawuclever umosha mele ukhuluma indawo eseduze. Yeah, boma Whiteville, Actonville. Mina ngifuna ukuthi Davidton ngaleso sikhathi. Nangu Bro Matthias siya la imikhukhwini lekhatalela lithi eDelmas. Ngibona athi yasiphi eDelmas. Bathi nizofuna ndla. Athi sifuna igubhu siya recycle. Bathi nisuka Ferguson zofuna igubhu la. Hayi man. Angisho ngibatshele labo khatala abangithi yazi kwenzakala sibaningi isikala siye phezulu. Yayizwisisa so ikilo maye phezulu kanjalo wonke umuntu akaye esigela wonke umuntu nespiniwa. So nami thi sizwenza kanjalo size kule kasi ngoba siyaza sina competition. But hayi man kunonyatheni iboshiwe. Nina nibuye Soweto. Siyanithatha sinise emaselini. Outle mayingathi yanazi. Sonbopha asesingena imuva lapha noBaron manje. Nyambuza ngithe Baron. Manje lo muntu lona mangathi uyasazi kuzenzakala athi somshaya impama khululeka. Hey sesiyafika lapha nazi mase sifika lapha epolice station nathi ukuthi sibuye Soweto. Yazi labo sisi laba khona baba bohata khona babekwa. Basema charge office lapha basipulisa lapha uqonka inamba nebaby. Yayizwisisa ngichazeke gcina songena uchief omdala lapha yana. Sekasitshela ukuthi sishane ngempama thina somosha ayisamtshela sishane ngempama phela uBaron nayo ushaya ngesadle esikhoti namanje ngiyacabanga impama yakhe mayizongena kipi. Hayi uBaron usho abatshele ukuthi ngeke sishane ngempama ngcono manje nisicharge nisitshele ukuthi nisichargelana. Yeah. Bathi bizana lo muntu lo ya. Maybe lo muntu lo abangibani bakhe yilaba ngoba kubaleke 2 izolo.
maybe lethule yile elinye ihata livele lithi lo muntu lo bamthathile kuleli lakhe lizile lazomthatha shapu mase ziphuma amajida bagcwele lapha ngaphandle bathe bafethu sicela ukuntshela something amahata bathi nibatshele nabangani beni ukuthi sibamele mase sifike ekhasi ngibatshela amajida ngithe bafethu ezishubile ngara bathi sintshele banimele opa Friday opa Thursday baziphinda amajida and Friday ungakhohlwa baya attend baphume ngamabheli bangene baphakwe ukuphakeni kwabo ayi3 lamasaki my phela baphakelwa le bebaqeda ukuyoshaya nebhathu ngapha bebabhekile manje le bhathu abazi babalekile baya attend Friday kusho ukuthi Friday baya attend double J's basele kwaba balenzani phela sengizwile lapha bathi basimele iskimi sesiyaphihlika manje phela mina ngiyejozi kanje ukuthi nangaze ngaboshwa ngicekeze kanje ukuthi nitshele idanyana akusinto yama ngiyazi nokuyazi so isikhathi masiloku siya kanjalo kwayenzakala ukuthi ni ngiyadropa out of here ngoba lapha eKagiso bengunoxman yayizwisisa so like imali bengiyenza so ngazibuza ukuthi what is the point ukuthi ngiyesigela inyuku ngikhona ukuyenza and ngikhona ukuyenza kakhulu kundlule ejozi yayizwisisa so ngathi hayi man isigela ngiyahlehlela mari during that course oledlami lazi ngiyesigela ngoba everyday maliphuma lingayi imali ukuthi thwara utlapalama mina le mali ngiyayithatha ngiyovula igame ngaye ngenza into zami ngayo ngitshela kwasha maybe uma 8 months loku kanjalo angazi uledi ukuthi kwenzakalani mari gcine sokuba nelinye time manje lilandi uledi lapha endeni isigela lithi intwana yakho ayize isigela and ifakwe yimi yabona ingifakile amehlo awidonse lapho uthi ize isigela at least noma ingabhala sobona senza iplan kanjani angishawa isikami sokuthi ngibuyele isigela hayi angida ngiyaseka isigela ngunoxman ngitshela lapha eKagiso egamini yami bokuza amajida ababhemi ithaya ababhemi inyawo the way bengifrostana amajida ngakhona bengibabhayela ngithi intwana thwara otlareka nyawope yawutsuba usikashake down for busiku amajida bebeza kimi bese ngibagama 15 rand ukuthi bayo compare ngitshela ngayiphila le mpilo lo ngigcina sengithi nazi nikusasa ngizovana ngishaya around now fika to a point ukuthi sengiyangena nami inyawupe inyawupe yiyo egcineni sengenzani eintroduce kuphi edanyana esani ngicela ukumoshela ubani uma oledi uma oledi uyongiphakisayo ngitshela ngaleso sikhathi kuye kwaba nenyimvule eyasha lapha eKasi yashama roof yawaceda lama roof lama asbestos waphuma amathenda ukuthini yofaka amazenge ngisipana la so ngithi ngiyogeza man emzini then ngizothi mangicela ukugeza ngespanini ngichala nale outlay esap uthi mfethu ari kilo hlapa ke tla gutla wena fela watseba ke tla dibereka ala tayina nkingi ngitshela yazi mina ukubosheni kwami benginebhado ukuboshwa musesterazi ngitshela ngalelo langa lelo kwafika labo mama laba bayi2 bakokota ngavula iwindow lase bathroom sanibonani kunjani baba uJoseph yimi uJoseph manje besicela ukubona kancane eish kanti ukuvuleni kwami bathi coka mfana sokubopha izinto zakama oledi hayi izinto zakama oledi ngisithathile ngisibhayiseleni ngijanana ngitshela mangibayisa kule janana ijanana liphika yonke into bathi marone at least uconfessile usitshelile ukuthi usithathile manje zikuphi bafonela oledi lithi ala iqhubekisa icase 7 days yami uqala ngaya lapha yana eKrugersdorp prison first time mama ungena lapha eprison ngishawa down ngababelwa ngayi ngihlangahlangene yayizwisisa mangifika phela wazi nempilo sedanyana ngiyazi ngiyaqala ukungena kwazi ke nanga uCleaners ngena nenye kanje yomzulu naye buye eKagiso sasa approach uCleaners nako yasitshela emadoda azikwenzakala la sebenza kanje ishiti labhayiso anguna ukuthi ungagidla esikafuleni unganashiti yabona manje ngiyazibuza ishiti labhayiswa mina ngizolibhaka kanjani ishiti ngoba ngina next ngishana idown le yomzulu yabuza ukuthi enhleki siwenza kanjani ukuthi sihlanganise imali mabe luthi ngingasifonisa singayenza kanjani bathi ngahlanganisa ama airtime angivele ngigcome fast ngithi ya airtime ngahlanganisa ngitshela the very same mother ngibophisile ngikhalela kuye futhi ngiyamphelele emawuledi usomba apesh ana reking kopa unrekele ishiti shiti 1 ke 29 rand tetista kanrekela di airtime tsi 3 29 wayenza kanjalo uvela uma oledi ngoba vele bengafuni into zabantu
Uyayizwisisa. I prefer nokuthi le 29 enye izobhaya ama-sheet ayi-2 le sheet yokucover ispontshi nale sheet yokwenzani yokulala, then le 29 enye ngizobhaya airtime ngayo. I mean sorry to say airtime, ngizobhaya i-BB ngayo. Ngikawuza ngingazikhaleli kuma-oledi wami, ngigcina sengiyambhelela ngithi bheka ngizwile. The very same mother wathumela intwana yami ukuthi izongivizitha. Ngibhayila izinto lapha intwana yami ngiyayitshela ukuthi uthengeni. Yazi ithando lomzali lingenye indlela skini. Akekho umzali noma yazi umzali angakuzonda kangakanani akazondi wena uzonda izenzo zakho. Yeah, that's powerful. Kusho ukuthi oledla phela ngitshela ukuthi lo muntu lo ngimthathele nezinto lokuthini wazithengelwa ngomshado owakhe netime lami and akaze zasebenza nakayi-1 ngazithatha ngayozibhayisa. Do you know the pain lebeka kuyo ngaleso sikhathi? But at the end of the day uyongicedayo vi. Ngikhalela kuye vi. Awangivisite uma lady avaya athumela intwana yami. Masifika lapha ecourt ngamtshela ukuthi ngicela ngibheli. Oledla yazi mase ngifika lapha ecourt uzwa le legal aid representative yami yangibuza ukuthi mfethu masika nje siyenza kanjani uphila guilty or not guilty. Ngithi not guilty ngoba mina lezi zinto lezi zonke umama amathi ngizithathile ngizithathanga. Ngithathe neti bribe pack. Athi serious athi ngithi ngithathe neti bribe pack. Ngitshela mangizoyehla mangizokhuphuka le legal aid representative yami itshela ujudge ukuthi lo muntu lo athi akazazi lezi zinto lezi umama wakhe azibhalela athi wazi bribe pack kuphela. Le judge lebe bathi uJinaro. Fana no David Jinaro straight. Angibheke emehlweni athi yazini ndoda. La ngiyafunda la ukuthi uhlala neoledi lakho ni2. Akekho umzali ongasukela umntwana wakhe ngobathi uyamzonda athi uthathe lokhu nalokhu nihlala ni2. Athi ngizolibiza oledi lakho. Manje qeda ukulibizwa wangitshela ukuthi usithathile lezi zinto nyokugweba mfana. Hayi. Athi ngikubuza kokugcina, are you guilty or not guilty? Angithi I'm guilty. Bahleke court. Athi manje what do you like ethi wathini? Ngithi hayi ngithukile. Sengiyayehla lapha yathini nami ibuya seyibuya lapha. Hey. Sekangikhomba ukuthi wangitshwetsa maka soso ngiyamtshela isister ngithukile nina phela. Akubaxotswara. Okay. Bakugwebela ngalesakhe. Hayi umamela kusho ukuthi azamba ngigweba ngalesakhe. Intwana yami yangibhela the very same day. Yeah. Makaqeda ukungibhela intwana yami le mali yebail mele siyikhipha. Masiyikhipha ole la sikayona futhi. Shame. Wathi nekogayona ntwana nakho wasigaya saba mnandi. So cha ukuthi oleli lakho belifuna ukukuchuchisa or belifuna ukukugelezisa something. Yazi ischeme ngitshela ivar mina olelambele ngithanda. Beka like yabona mina ngitshela indlela engivayile program. Oledla mina disappointed kakhulu. But to that extent ukuthi ugcine seka azange asuke phambi kwami. Yesana. Fana ukuthi bowubhema naye inyawo ubhema manje. Bengibhema naye. Zonke into ozenzayo zama affect blind. Ithema likuphi sonke lesikhathi? Ithema libhoda 2010 and wazi ithema libhoda kanje ngisana relationship nalo. Mina sengiphelelwa bathi ithema lishawe stroke. Yesana. Sengifika lapha yani ithema lishawe stroke lisebhara after 2 days ithema ukuvayeni kwalo. Uyayizwisisa and azange reconcile apologize kulo that ngiyangishaya scheme ngoba yazi umuntu makasemapenini ne noma umvakashela lapha esibhedlela bekashaya izinye izinto la kaloku athi mara usemapenini mina mangimbamba makaloku ashabo bengitshela ukuthi akafuni ngimbambe ngathi bengifila ngathi athini ngiyekele uyayizwisisa kanti that was not the thing bekasemapenini bekezwa amapeni emzimbeni wakhe uyayizwisisa so ngasitshela ukuthi yazini le time leli maliphuma ngizolenza ngitshela mabaqeda ukushaya ibheli bathi seyitshayile ngamlanda ngambamba ngesendla ngathi time utloba grant uyatsiba ustrong how utswa utlo ntholakele ntwana obatlankibe yona ngamthembisa dayidi last message ngimphela think ukuzwile makhuluma nayo kukhoma ngibheka okungibhekeni kwakhe that was the last look engingathi mangijika ngambona ukuthi angibhekile yaphela kanjalo so story. So, but either way, impilo. So I thought ukuthi I owe him. Yeah. Mele change. Yeah, mele ngibe grand party. Due to le mpilo engiphilayo. Yeah. Noma sengiphume edanyani. Ngicina sengifuna ukuba ne-raftery mina mangiphuma. Yazi i-raftery angithi nombola ngaphandle. And uyithathele wena uyizwele ngaphakathi lento mara ufuna uyiqhubisa ngaphandle. But manje uyazi ngaphakathi vele bosokuduma 26 iraftery beyilu lapha kule cell bank operator kuyo bokuyi 26 ne RAV4
ne-28 28 yeah but kuse-trial ngaleso sikhathi so i-raftery bengifuna ukuyishalani bengibona ama-benefits wayo ngaphandle yeah uyayizwisisa akunakuthi ungabhayiziseka yeah so bengisitshela ukuthi yazi ngiyoyithatha le number le ebathi 3 wayithatha inamba zange ayithatha inamba indaba mina uNkulunkulu like indlela zakaNkulunkulu like zinkulu man la kumele ngithathe u3 khona ngiskime lo macala wami weRaffo Matlotleni yeah ngaleso sikhathi kuphela skime ungakhohlwa angisablome edladleni yeah sengidla kwelinye isonto bathi kuse Grace Bible Church lapha eKagiso lelo sonto leli skime ngalimosha ngalichacha ngalivithiza flop man angithi ngidla la in hell yeah ngalichacha le sonto leli abakubona abazalwane ukuthi ulala la phela kwazi le sonto leli azibenza likhodi ne yeah and ibonda yazlikuphi that other side the other side akunabonda ngoba basaakha yeah bashama Sunday school bashama toilet mina ngidla kula ma toilet laba washayayo ngithi ngisagidla kanjalo kula ma toilet lawa skimi ngishawa down angina plan ngiyopemani kusasa ngiqala la khona lesontweni shay wiring yonke ikhopha phela ngiyachacha itulo nazi la ngiyazimashisa nazo ngiyazithengisa ujontshozwa noNkulunkulu mfana thatha amasimende amasimende mina amapene phela mina leyase crazy yazi ngibamba kanjani ngithatha amapende and nginamabhaya kusho ukuthi yonke into before ngiyenza bengifuna ibhaya kuqala angimani ngithatha into bese ngizozula ngayo yeah mangibona ukuthi na into ngifuna ibhaya then mangiceda lapho ngilanda ibhaya ngikhuluma nayo then masezizweni kusasa ngizanetlama ekseni phela besana ukuthi mawubhema inyawo bebe kunesingi besisho ukuthi yazini mina izinto zami ngizenza ekseni amagunya asashisa before azophuma nasestovini ngaleso sikhathi abantu mabasebavukile mina sengicedile ngama transactions wami ngitshela skimi ngelinye ilanga sengithola ibhaya umacala uvela sekavela lo weRaffo Matlotleni yeah uvela sekavela sengiyamdonsa mfethu ngishaya izinto lapha na ngidinga idustbin ngilanda idustbin lapha kule outlet zobhaya izinto yangibuza masifa ushondoda phela wazi impende 2000 ishanga amaprazi ngishabo ma4 ngishaya nomshini wokuthunga uyayizwisisa skimi esontweni ngitshela ngithi lezi zinto lezi phela amasonto ayi2 iGrace kunelinye futhi i3 iGrace kunelinye emaphakathini nendeze CC then ihlathi ngayi mina ngithatha lezo zinto ngizibeke lapha ehlathi ngizithathe ngisifake edustbin ngibaye kanti lo ungibhekile kule sonto leli elokustrelele semaphakathini yazi kusho ukuthi angithi mawubhema nyawo mawubhema uthi yachacha yeah kusho ukuthi ngaleso sikhathi ngachacha before ngithengisa nezinto na ingudla la abafika ama-agents bathi nina nithatha izinto zethu mawuthi uyabheka bagcoka ama-overall mina what comes into my mind ukuthi yazini labantu laba bayazazi izinto zabo ngithi ayithathani bafethi thina lezi zinto sizidopile bathi sibize nabo khata ngithi babizeni thina izinto sizidopile kanti kuzodlula omunye uchief kanje labo chief laba basipane ema holding cell uva ngeTransespani bamise lapha yana basithathe nezinto basifake kanti siye Grace masifike eGrace lezi zisibonile uzazithi ngishayifu Antona tse ke di shebile mo le ke nwa tee ke rantona tse di utswa ko Grace ngithu sibanjwe abantu abangasebenzi babe singaqini macala mangibuza athi ntwana ngicela ungitshela iVAR kwenzakaleni ngiyamtshela iVAR ukuthi ngiyenze so akhe kawa kana stress siyithukule saka phela yane anytime angangishiya kule case le ngoba kayenzanga next ngitshela ngithi skimi ngaleso sikhathi leso kwenzakala ukuthini sivaye i-caretaker ivele i-confirm ukuthi lezi zinto lezi zasesontweni i-case yavulwa housebreaking and theft 48 hours sayihlala lapha yana kule 48 hours sayihlala yazi kwavela bani wavela uchicken Nelson Ntombela mazola uthi yaseKaslandi le yabona ifuthi sevele holding seshana dade ngivele kudalisa ikuyi ya yokushaya nomo naseKasu yabona le character yamala ayiphilayo e-TV it's the character natural uya kayifake la mana like yaseKaslandi yazwisisa like ngiringa iVAR uvela sekavela but yena bekaboshelwe assault ngathi ushaya umuntu yazwisisa yena shama beat shama likhokhi ilanga la khona ngiyangikhumbula kahle yazwisisa
waphuma fede lo muntu longathi wa drop isaka thina mase sigibela zithi remind mazithi reminder ayaduma igumba siyavaya ngitshela ngithi ke iskimi ke mase sisalindile kanjalo nazi insizwa ke siphethe insango yanyuswa ke ngaleso sikhathi ukhala ama self touch kubhizi ke phela wazi ke ngingaboshwa mali le ndlela lokunyusa angazi next nalempilo la ngiyazi umacala wami uyayazi futhi ugcuma flex is striker yena futhi bezwaloko sihamba zithi Krugersdorp prison amajita nabo bayasitshela bafethu thina cell 207 wazi ke thina ke mina mangiboshwa nomacala wami first time mangiboshwa ngiyotriala bengise dissection then this second time manyo trial futhi siswa A section ngoba I dissection be renovatewa so be operate ini I D1 kuphela D1 lezi zasebheka style bo Maranfontein bazilahlele ngara then moya A section A1 zithi Soweto Roodepoort Westgate line D2 zithi Krugersdorp Kagiso bazilahlele ngara then A3 I mean to say A3 yiboshwa A4 yiboshwa A1 bathini Soweto A2 Krugersdorp bazibeke kanjalo and yiboshwa ngayiphezulu naphezulu futhi iboshwa senza I-transaction nabo ke sina siyabatshela siye 207 asi ngitshela masangena lo chief lwathi emadoda ninanyuka in police station niya ku Selbani macala amathi 207 wamdonse ngenye impama wakala qamba manga wena sani yo ngazwa lempama le ngathi shaye mina yazwisisi ngazwa ngathi lempama ishaya mina and mawuthabheka uphethe insango ngayi phela lensango lemele yokhishwa kuphethe 207 asayi 27 sekumele sibuyele reception makumele sibuyele reception silahlela kwiziphi zaseSoweto zithi 4 o'clock sekuyamemezwa lapha na sokugcwela ama spider web ke ama catch ke manje sokubhizi iclever sema windweni ke manje sesiyabizwa nathi sengisola ngisewindweni nami yabona kusho ukuthi lempilo le angaleni mina sengithazini ubuclever nyaba achieve manje sesiyamemezwa mfethu sipanikise sokufufa nama catch umaxoxe imphelo uthatha lensangalo ayikape emaqeda ukuyikapa ayirephe futhi avayise enye lese and futhi basakumele bayenzeni bamkapele sesiyenza izinto lapha yana obviously Saturday amajita ayabuya la kade babuye ehofunini Friday angithi bagidle reception sebayabuya ke manje ukubuyani kwabo amajita ngaleso sikhathi leso sesiyakhishwa bathi siye kuphi eKrugersdorp A2 masifike A2 umdlalo usasithathe le time leli asibuye sile kuphi kule sele sifuna cell 207 sablome cell 207 wazi ikhadi libhalwe house breaking and theft mase sifika thina edanyana yazi siyabatshela phela ayibhalanga ukuthi ujontshena ujontshana thina siyabatshela the way beshayile idea ngama sound ungakhona ama laptop ngakhona saboshwa kuphi istory sasedanyana sashasha amajita lawa so operator nawo phela asuna ukubatshela ungatshela umuntu operator na ukuthi uboshelwa amapende wena nemshini yokuthunga esontweni wayiclever amampela manje siyasikhuphukisa ubani uzosikhuphukisa mawuthabheka iRaform yabona kunenye bathi uBig iBig 5 ke leyo yasekasi nayo simbiza Hotman so mase ngifika uHotman athi kimi intwana wena otlagidla yimodini yayibona athi utlagidla phela mina ngitshela ngithi mangimbona kanje ngibona iHotman ngibona awuthasekasi yazwisisa hleli lapha kwesinye ispontshi esikafulini athi nehlwanda sponge sekisakidiboni manje mina ngibambi makathi kidiboni usho ukuthini vela sokuvela enye intwana engami kanti ukidiboni intombi yakhe yazwisisa intombi yakhe ukidiboni ingamla yazwisisa hayi kidiboni okay right athi ngizogidla umacala wami yangithi but hayi ungagidli so gidla namajita man awuthasekasi le yazwisisa kwenza phela le iRaform awuthiyami kwenzakala ukuthi wena skimi lamajita lawa operator nabo bazibuza inhlebo why untwana avaya ayo operator nale and mina ngoperate nayo ayi ususumsinde ejele manje awuthiyami and bheka ngooperator phela mina ngooperator namaRaform ngaleso sikhathi umacala wami nayo iRaform nabazibuza inhlebo khambani skimi ukutshela ngithi ebusuku mangisagidlile lapha yana la phambi kwami iRaftrim yabona nangu ukidiboni lapha la ngizojika khona ukidiboni akasekho yazwisisa bamjopelisile ukidiboni nangaphansi manje ungaphansi ukidiboni yasuke yasejele and manje sengizwa ngani ngomphefumulo manje uthi seyisukile manje enhleki ubhiki bekafuna ngizowitnessa lezi zinto lezi
Uyayizwisisa? So ubhiki uyo business troupe othela uriding. Ya shaya intwana ke le ngamla le pheka le ntwana iyenza ubhiki ekseni makavuka excited over the moon. Hayi mina ngisuke lapha ngiyobloma nezinja zami. But uyabona Manje aweke ukuthi kahle bekhala ibhojas ebusuku la. Awe no Rambo awe futhi ngitshela uRambo lenye Orla nayo Yeah. yase custom ngithe Rambo athi hayi ke mogwabone bathu Ay. baphila so Yes. yeah Marithini inqondo kuwa ngithi ubiziwe ukuzolala phezulu futhi bekumele kusuke. and mina ngengqondo yami ngishele ukuthi nazi ni Hotman laseKasi yabo Yeah. kusho ukuthi le ngqondo le yena if beka kule ngqondo lezo Yeah. mina bengaboni ukuthi kule ngqondo Ulapha, lezo yeah, yeah yeah, but yeah, mina yeah. yangidina la idea ngiyabona ngicina ngibuyele kuphi emajiteni Yeah. yazwisisa ngashela ukuthi yazini ngcono mina ngibe RAV4 but noma ngibuyela ngiyoperate namajita makwaba tense nyana yazwisisa Yeah. mara ngabatshela nabo ngithi hey akublomi le awuthile ke macala ka kile 24 lena kile 24 ngoperate nabo ke ngaleso sikhathi And awunamsongi. anginamsomi kodwa ngenza izinto nabe niyabona abatshela ukuthi hayi khulekani 24 kune ucleaners ngaleso sikhathi yaseKasilami nayo Orla Sharp uSkopokopo akashaya imithetho ucleaners ngamshaya inyuku la man ngamshaya inyuku kusho ukuthi mangiceda ukumshaya inyuku lelo langa ngimshaya inyuku ngalo yazi le ntwana engamla yenzani ubhiki yabhala iletha egama prison water batshela ukuthi yaharaswa ngada awufuna ukuphuma bamkhipha seke bamkhipha ubhiki uyamangala manje ukhili ubona ukuphi waye bamthatha manje ukhili ubona ngisekaphuma nepontshi zakhe hawo mina ubro wami uSkopokopo engisebenza na ushawe lala Roger bekabhayiseli athi yami amathaya ngathatha le mali lena ngithi ngoba udawu amalala Roger ngizomgaya ekseni makuvuka uyayifuna ngithi ayithi ngimekela ayifuna remember ucleaners uyokumela avuke ecala avusise lonke stretch and fall shikishwe yazwisisa stretchwe khalishikisha zithi stretch and fall sobalwa ke ngitshela ke before sobalwa yasokwenzakalani seka suspect sokhala nempama manje mase ngicabanga ukuyikhipha le mali Iphethwe uwe le mali. iphethwe yimi mina bengacabanga ukuthi izofika that far ngiphethe so ngiyabona ukuthi sekuthembisa ukuthi umuntu bazombhoboza ilihlo ngithi ayazini after fola la ngene eshowereni le mali ngiyayithatha ngiyayigwini anginyusi ngayithatha le mali lena scheme ngangena eshoweni ngavula amanzi ayithi ko ngayikometha ngavula umlomo ngathi ngayigwinya ngawele esiswini 370 phela kumele kube 5 clip phela wazi amajita amanye amatheba wabhana ngamakhodi yazwisisa ngayigwinya ngashaya ibhoma basole enye besoperate nayo bathi wena ngoba uhlezi ushaya sex on the phone uyithathile awubonanga kanjani umuntu angena la yabona manje ngikhoze enyini Yenza ifone umuntu ngaphandle. ya uvia sex on the phone ile uvia uringa nensizer heavy sex ukayazi ushaya indlwabe imedia yakutshela ukuthi ngizibambile la like yi sex on the phone yazwisisa yazi impilo yasedanya shazona lezi ukawu Nemamele. Niyambona manje uyasenga la. angithi manje uphezulu phela mawulela phezulu sithi ugibela ijet Yeah. thina siphansi Ufly ngejet. yeah ufly ngejet Mara niyawuza umsindo ukuthi awukhuluma yeah uyakhuluma obvious makakhuluma neCheraki obvious ukusebusuku abantu balele ukhuluma kahle uyahleka yeah so yethenso asukuza mara usefonini thengwa ama minutes amanye angafuni ukuphela thengwa amanye ama minutes angafuni ukuphela phela airtime yabona isiposho anye kusenze next nge-airtime ngibuyisele esiporweni ngifuna ukwazi le ndaba ye370 ingene esiswini le mali iyophuma phi iphuma nini iphuma kanjani le mali le mali lena kunala ngithi ngikhipha khona ngithi ngiyagapa lapha after boma 2 days ayiphuma phela ngitshela ngithi noma ngikakha ngiyawabheka la masimba lawo ngigogogogo ayikaphumi le mali ayikaphumi ngicina sengiyapeta nokupeta lapha eneselini phela kusasa ngehofu phela ngehofu kanti ukuyeni kwami ehofu ngizotola phela wazi ukuthi ehofu during that course i-off payments awo yabona i-off mawungayimoshela isikhathi wabayenzisa ama-invest bazokugweba ngakushaya so mina laphana and mina bengithi angivumi le case lena bekunyayiphikisa macala amathi ndoda ngithi sifuna ukuyeka inyawupe asiye ndoda phela singama first offender angashabo ma 1 year maximum 3 years sha 1.5 sayashaya ntwana ngesbackpack uphethe mina ngithi asiye macala phela lo muntu lona at the end of the day kulama scene lawo wonke bengikuwo vale Bradley ngishayile kata ngekho mara ugcina stema yonke into athi beka nami bayisikele nje
kusho ukuthi la kulena programming beku out loyal Tina seka step kusho ukuthi istory sakhe bokuyistory sami noma ngine visit olet lami malithumela iHotman lami elinye swela semletsana biza naye sibizwa swethu yeah sibizwa swethu senze olet lami lithi la ngibhela ngithi hayi ngcono ubhele mina nontwana ngimshiya ngoba nyazi mangamshiya masifika lapha phambili angangijikela but wasitemi saka zamba sibhela saphuma nge-free bail angithi sistemile le case le split guilty masplida guilty prosecutor yenza ideal nathi lathi umnikazi wecourt akekho uselifini so lo makanganizwa nithi guilty uzonigweba so ngicela ningenzeleni ifavor ngimbize continuously so mabasibiza continuously thina masifika lapha sectionini siyabatshela ukuthi ukuvuka amanye amacala phela siyabizwa every day kusho ukuthi ngeviki sikhona ukuya kayi3 kayi2 siyabizwa phela no sesisigama rank mfethu kuvuka enye case erobbery kuvuka enye case ndiyazi sidlula ngamajita amajita bathi laba bayahamba laba bayahamba and vele siyahamba mara silaba acabanga siyakhona siyangaphandle so phela wazi ngaleso sikhathi isitola sijama track pen phela bazisibuya shawa ama jacket wamapuma shawa impahla zeziboshwe shawa ama dry fit mase sifika lapha yana bathi ngoba nina banibonanga ngicekeza banibambe ngemithwalo nginikhomba ngeminwe ngelanga elitheni ngicela nibuye necourt le case yenu akusase house breaking and theft le case yenu it's a theft so mase kunjalo nginikhipha ngama free bail ngaleso sikhathi wazi phela thina sitola kanje iChiefs iceda ukuwina MTN 8 against iPirates yazi ukhala iphingoma ngaleso sikhathi Slender Big Mama iphuma kanje ukuthi nginyathele eAfrica manje ukuthi ngibaselekile angitshelile ukuthi yazini inyawupa ngisayifuni ngishaya inkunzi kuyale nale sibamba inkunzi obvious noma sengibuya mara wacede toilet ngale mali ayikaphumi mina sengigive upile ngithi shawo umhodi uyigrindile sokwamakaka into engicabangayo mina so elinye ilanga phela mina wazi ke olet lami into bengizenza kade angazi approve so bengabuyela ngedladleni so yazi ngidla kuphi the very same church engimoshele ngibuyela ku and ngisanecala ngisalihamba nalabantu abase Grace yazi ke ngaleso sikhathi scheme kwenzakala ukuthini ngiphathwa makaka engiyezwa ngiphethe angithi ngiyohlala phansi so mangihlala phansi mangiceda ukusukuma nyamangala man mangithi uma into encane lewe bengiphethwa makaka ngakona kwaphuma into enyane encane kanje yini manje mangithi ngiyabheka kuvela ama 0 itayimani ngithile imali le aski ngithathele imali le nazi ngenzeni ngaleso sikhathi ngiwashe phela ihlele imali le ngazi ihlele iyanuka ngithi ngiyeshare ngiyobhayiphaye yazi eshela ukwenzakalani shawa ama aircon ngikhipha le mali la esikhwameni lesimeni lesiyasenzeni sicwale yonke igarage yonke ngaphakathi abanayo ngaphakathi wazi aircon abanayo angigawu mic laphana maki sengena le mali athi ungihanye enhleke athi chelete netswakaya uthaka angivele ngimtshele ngithi maki ngikayipha athi ngakebata athi ngikachelta akayibani nokuyibamba Nile queen la nazitshechele emuva yazwisisa ngaleso sikhathi ngijanski ngusesh ngimnyama yangithola kusho ukuthi anginandaba mina ngithathe ngithi ngiyoziphinda lapha eTavern ngiyothenga amabhi ngisithamba ngisathenga eClipper ngithenga nge50 yalibona nalo le50 lifuna ukwasho linobu brown unyana mangifika lapha eTavern lo cama ukuthi ngimshaya ngekhemi iTavern on akifahle chelte yazwisisa bayahala abantu laba le mali sithathe no program sesiwasha ke le mali siwasha le mali siceda ukuyiwasha le mali lena shanga ama handy end wakade kuthengwa amaphaya but le craving enyawupisa sekhona kini ngithi hayi ngizitshontshe sengisithola ngise-hostel ngithi 2 rock ngithi 2 bag ngibuye sesiyayivala sivale ngayo le kusho ukuthi mase ngiceda ukubuya ngizitshontshe only to find out wena scheme sami le ndlela lezi ngizivayayo ne phela mina angirehabilitatewanga angichenchanga idanyana yazwisisa mina ngichenche isonto yazwisisa kusho ukuthi mina ngichenchwe isonto indlela zami zichenchwe isonto kanjani iliphi lesonto
no smoking. Yeah. Bazi nge-Church of Chains. Oh, bakufahla ke ngale ndawo bayokufaka ku-riding. Yeah, phela oledlami phela mina oledlami langitshela lathi lingise rehab. Yeah. Kanti mina ngisengimangala bangifaka ama-chain enyaweni. Mawuthi uyabheka ngifike lezinye zasePitori ke. Sinabo ma-8 years zingabhemi zingakanani. Mawuthi uyabheka ngithi ngiyazigolozela zithela induku nazo. Kanti only bangidiscipline ayizwisisa, but at the end of the day big ups lendlela le ndawo lena like it made a difference. Phela I'm a real estate agent khona manje. Oh, nice one. Because ile ndawo le yazwisisa impilo yami iblender pick up asibizi kublender. No smoking. Yeah. Yeah, apostolic ilaphana ama branch kusemaribana eLimpopo. Sine branch eMaribana, sine branch laphana eSpoke Park, sine branch eRabukala. Yeah. ePrets. Oh yeah. Yeah, and then sinenye branch kuphi eZB. Yeah. Zebediela. Yeah, Zebediela. Yeah. Nasema Talks. Oh. Yeah. Okay. Yeah. Isifanele rehab kuwe kahle. Blind like it made a big difference. No leyo many years clean manje. Since 2015. Yeah. Azange uphinde uthathe inyawo. Azange ngisaphinde ngibuyele emuva. Yeah. For someone ke ongathi usankazi inyawo uphe your advice? My advice yazi ithukutshela ungaye rehab. Omunye inyawo khona ukuyeka via rehab. Yeah. Omunye khona ukuyeka via danyana. But kuyonke lendlela leyo it's all about the decision making. Yeah. It's all about the choice. Yeah. It's all about ukuthi uzimisele kangakanani. Omunye khona ukuyeka azitshele ukuthi yazi ngiyayeka ngiloko ngisekazi. Yeah. Ngibekezele. Yazwisisa. It's all about yazi ngikwaaccept ukuthi yazi ngiflopile yini. Yeah. I need a change. And more change, you don't owe it to anyone, but you owe it to yourself. Like for example, if ngiyayeka inyawo ngifuna ukwenzani kuyekelela ukuthi uskima ngibone. Kusho ukuthi noma ngiva start and ngifuna ukuthi uskima ngibone ukuthi enhle lo muntu lo uyekile inyawo. If ngiyekile, there's no need ukuthi ngiprove uskimi point. Asibakhulumele asithi kune family manje kunomuntu emdizethile manje bamkhiphile family, you're chucked out, and these people are saying you are a black sheep of the family, you are a reject of the society, abasakufuni. So what would you tell your family say disgruntled today because of umuntu onkawuzayo uthatha inyawo? Mina into engabatshelana umuntu akalahlwa. Vade supporting it whatever uledlami. Yeah. Umuntu ayikho idustbin umuntu. Yeah. This thing it's a demon skin. Yeah. Abantu abayazi that thing. Yabona into phela namanje mangiza la kuwe like yazi mangidlula laphana eJoburg. Yeah. Amajita agcwele. Ama leaders wakusasa. Ama actors wakusasa. Yeah. Ama soccer players wakusasa. Yeah. Wonke aphelele la ama drugs. Aphumile. Yeah. Endleleni le uNkulunkulu kade ababeke kuyo. Yeah. Bakwezinye indlela. Yazisisa skin. So it's all about ukuthola support. Yeah. Simoshila sali but I think a second chance. But mina into engirealizile. Yeah. Mina I gave myself a second chance. Yeah. I gave myself a second chance. Yeah. Ngajela ukuthi la ngiyasiguy second chance. Yeah. And that's what I did. Yeah. Yangithola. Yeah. And then kula kuvela nina ke big ups to you VS ngicela ukubamba ngesandla futhi yangithola. Yeah, ngicela ukubamba nesandla. One of my many sons. Yeah. Namajita ngayini abo bafethu ngiyasalute abafethu like yabona like behind the wall like abantu ababhara I understand. Yeah. Ngicela ukutshela yabona ithi ngibeke kanje. Yabona na wonke lama episode bewedlala la. Akumanje sesikhulumela nokuthi thina iyayenza impact Skim GP. Yeah. Babathi against the wall uyazi ukuthi yeah kwenzakalani. Abantu ababhaba cava ukuthi kwenzakalani ava against the wall. Bazothi promote crime lapana, promote inombolo kanti no it's not that. Angichazi labantu and ubheke ngoba vele mina I'm a Skim GP family ayizwisisi. Uzothola umuntu azithengela ikhamera, azwa nalama movie watwati, mekaqeda lapho ushaya podcast yakhe Skim GP. Yabona manje ukuthi sakafuna ukuthenda ngathi webby mele yezenzeni athathe le camera yakhe ayenze a difference ngendlela le uNkulunkulu amnikeze ngayo. We are building a nation here. We are not destroying. Uyazwisisa wena ungena indawo wena wenza umsebenzi wakho you are on your position. Uyazwisisa ifana nokuthi there's this one man like lapha emangisesontweni like le preaching le I understand ngilapha esontweni washaya enye ivangelo baba lona wathi there was a chicken and an eagle. This chicken had eggs, laid eggs. What also the eagle also laid eggs. So the eagle had laid 6 eggs. The chicken also laid 6 eggs. But the egg of an eagle fell and it combined within nala matanda lawa wani awe chicken. So yafukamela chicken. Zazala.
but le eagle neyakhe amaqani maqeda uphuma maqeda ukuzalwa usho ukuthi maqeda ukuzalwa ama-eagle wakho abona kune-one eshodayo kanti le shodayo ikuphi lapha isenkukhwini kusho ukuthi inkukhu mazilandela uma wazi nayo iva nazo mazidla kanje idla nazo uyayizwisisa mazijika kanje ijika nazo but oledla ayifuni yazibuza ukuthi enhle where's the other chicken I mean the other eagle akayiboni makathi claps na iphansi wagcina sekayitshela ukuthi endoda when you are behaving like a chicken and you are not a chicken you are running with chickens you are not a chicken you are an eagle sukuma lapho uze naba abantwana bakini bakumele le iyazidawutha le eagle ithi mina ngoba yazini angikwazi ukuflya ngeke ngikhona ukufika lapha uma lady wayatshela ukuthi emfethu you can fly suka lapho ndoda uze la until abane courage abane pluck yazini yathini ngiyasuka la ngeke ngidle nalabantu laba whereby angifani nabo yathina sekhuphuka lapha phezulu ifla nama chicken the message elana at the end of the day amachita bayishayayo la ithi basho into a1 ukuthi we living a certain lifestyle where leyo lifestyle leyo akuseyethu umuntu atshele lathi mina ndoda bengiyi26 mara atshele ukuthi lempilo ebu26 bongaseyami that's why athipa amachita kuphi from laba babukele kuthi enhleke inombolo akusiyo bro wami yazi bengishela ukuthi ngi26 bengishela ukuthi ngunogidela bengishela ukuthi nguCharlie bengishela ukuthi ngangelizo but I'm not that person I'm a person on a vision I was lost but now I'm found asivale kanjalo skin. From a chicken, I'm an eagle. Namhlanje beku-episode kaJosepha. Mina, I did not speak much. I hope you are happy, guys. Don't forget to like, to subscribe, and follow our channel so that it's cool again. Until the next episode, same time, next Sunday. Keep well and stay blessed. We love you. Thank you, brother. Thank you.